Indonyo na Rasha Etini nje atuaya wangangejuk Netumito Tampolo so kerengele naro Kiyaki ye na apu itodoko yati atuangishu Onkaunti nipo kine Merwa singisi kwa rasa ole konjelo rasa na ore ole konjelo sida nanu na gedi wene ngiye weje kolgo walivinu ejine burori ya korba yan mayolo aide yuwapi Mekabaiki serikali kitokolo show. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara. Wacha kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza. Ekilimo tankariano tesevata o tempijan sabugoling. Sidai FM na. Tabaye Saa Tomon Kiyaki na mono empale kino tankarakina nelimu Oolomon likinjengiro ushinjere eroneti ntoi woto lontolo le transmara nagira itayunkera sa silana itungwe nkisoma neshoyo meya myambaya na makwa katukul ile bwenke soma wa selenkente murweta lecto lontolole kaunti narok tankarakila isoto akogira ile bunyenke soma tena lubotolo sha era kete soma doboto ne boyo sienjungo erikore tiaro loshane na limula isumakle murwekile na gerero riemiso Oolomon Sidai FM ikile kona Justin Muturi oleroro ni le bunge lo shildungana be yegelo la rikoko be mbao be nyankop dukuya ore tenare shara natenye kwengelare kitok tiaro lo shone giren kumoyo la rikoka ibali nkidemata nyeto lori kano ba shatiatu akaunde naro kulo monor kuliake kumok Maria Marina bona baliki bokina na ikunare Kiyaki Vivian Kanoi
Ilepwa enkisuma oselenken temurua Talek tolontolole kaunti Narok tenkaraki laisotuak ogira ailepunye enkisuma teina luboto olosho. Ilumoro olasirani lang lolomon James Olenjoye kiraki yiok lelo omon. Kileputua olakira lenkakenya mekure kira lesiadi tiatua enkisuma oselenken tiatua emurua Talek tolontolole lenkare Narok enaa enaibalie Kimemia oletaek Oriemi Solomon esidai FM. Kimemia nara oletaek namanya enewueji Talek kiata ena school ontoyie naji Talek Girls naa school nailepua oleng oo nikiata schooluni uni tiatua Nkayiok Talek Boys netii Talek primary kake kijito yiok egira ailepu ena school ontoyie alang inkulie ashu ade ninye amaisuma nkera namaisuma ntoyie amu entoki emaana kisuma naa iltung'anak letipat naa iltung'anak ooret irmareita nitodua ajo ore sii ninche ntoyie naa kepuo enepuo lewa. Kaitanaki ntae irkilo olosho olaisotuak le Mama Sebura alo sukuulini naluboto olosho nisulaki sukuul ontoyie secondary. Ena siai e Mama Sebura kii nikiomon ntae kira irmaasai ajoki iltung'anak oota letipat eyiok enaaji ormaasani amu ore apa peeponu enakop ore ena toki naji entito nitorogonyaki tele osho likira lormaasai naa yiok ake naomon ntae ajoki ekinyito maibung'a iltung'anak laijo lelo nikijoki metareto Enkai amu etareto yiok oleng ina ampuni e Mama Sebura netaasa orkasi sidai. Ore tanakata ntoyie naisumita naa keeta oshi nkera naabaya 46 naisumita Mama Sebura naagira aasaki naa ninye nalak kila kitu ometaba naa nelo enkerai nai secondary nelo aisho. Temurua Talek tolontolole lenkare Narok asiraki enkitesheni esidai FM Oolomon tejoki enkarna James Nchoy. Ashe oleng James telo kilikuai ore ake teina rishata naa keeta enkisuma dupoto neibooyo sii enjung'o erikore tiatua olosho le maa anaa enalimu ilaisumak lemurua Kilena egira airorie Solomon esidai FM etejo sii meishiakino neilet inkera oosilan naanutayu eton etii sukuul amu meyau eretoto tialo nena kera kake peibung'akini inkera neirorieki peyie etumoki aitabai olakira lentaisere enye eimu enkisuma. Ore Dennis Ole Kolian naa olasirani le Sidai FM. Lemashon oleletinyo obo lorbarnot orkerenket le Transmara nitudubayie naa dupoto naata masomo tialo olosho le maa netang'amayie naa enkitesheni oolomon esidai FM. Inkera ormaasai ajoki enyoito maibung'a enkisoma naa maibung'a enkisoma amu etaa ninye long'o tolosho le maa peemitoki akweniye yiok iloreren neponu iloreren aisimarie yiok ilorikan naaringan tenkop ang. Enyoito maisoma nkera nikisom inkayiok ontoyie amu kerisio. Ore apa tedukuya naa enyor irmaasai aisoma nkayiok oleng. Akayieu taata najoki irmaasai etorisio te kuna kera pokira. Enyoito isoma sininye entito enchoto nye haki enye te Kenya amu ishoo katiba. Ore sii tialo netejo leletinyo nchere misho etii sukuul kake peepuoi naa airorie neutari peetumoki sininche ashom aitabai olakira lenche lentaisere. Naa ore enkiletoto oloing'unying'unyi nelelek elo ayau olarrabal tialo nena kera tenebo sii ontoiwuo enche embaye naa natejo meishia katukul. Naa tenelo sii dii naaji nepuku sininye apukunye ntoyie makosa naa kayieu najoki intoiwuo intomonok ninye asa entito makosa teniroshiwa amu makosa ake duo nainoto. Keyieu entoiwuo entangile ninye anaa entomononi nirorie entito enye nejoki ake ajoki kimbung'akini enkerai peeshuko entito sukuul amu keyieu naa netum pooki ng'ae haki tenkisoma enye. Ore dii ninye oshiakata intomonok naaji naigero toosiaitin naa keeta maternity leave enoshi nalo lapaitin 6. Tenitanak dii sininye entito enkerai lapaitin 6 naa kelo ake sukuul ashukokino. Ninye asa kuna silan amu ninye neripi oleng amu ninche etaaniki makosa sapuk. Dennis Ole Kolian temurua Kilena te Kilgoris Sepolos tiatua enkitesheni oolomon esidai FM. Ashe oleng Dennis tenkaraki ilo kilikuai kake ore ninye temurua arashu tolontolole Transmara neton eetae intoiwuo naagira aitayu inkera ooselenken aitung'ua enkisuma neishooyo meyami embaye namakwa oleng katukul. Lomon lelo oibalie olaiguanani lenkiraoni lemurua Ntulele James Lenkai Shai egira airorie olasirani lang lolomon Abraham Tobiko. Epuoi aayier orwuote nagol sheria lelo pookin loopuo aishooyo nkera meyami nisulaki torkerenket le Transmara olontoluo tewodake Mintet temurua yioloti enaa Ntulele. Lomon kulo oibalie olaiguanani lemurua Ntulele yioloti enaa James Lenkai Shai egira airorie Solomon esidai FM. Nibalie naa nchere ajo etii ntoiwuo naa naang'as aariki nkera enche secondary nitoki naa aitayu aapik sukuulini e polytechnic nitoki naa aitayu ake nishooyo enkoitoi naa nabo nainotito naa intoiwuo egira aishooyo nkera meyami akutitik tina luboto olosho igarunye naa ajo kegira aarik polytechnic. Eponunui aiken sukuul mwezi wa 4. Papayiani mentoring kulo payiani nimikirara aitii sheria esiai sukuul. Ayieu taa nikimbung'a etenetu taata kimbung'a irpayiani netenetu kimbung'a entangile. Torikoda enkerai ino sukuul kulingana na sheria. Etii enkae tabia nanyaaka alotu ntangilen orpayiani. Etaji ore peelo enkerai sukuul form 1 metabai form 2
ejini lai taingere te singiro na ndai dorgeri nilotu aishooyo papayiani atii ntae murto iltung'anak loontulele atii ntae murto ontangile tenetii akeyie enkerai nintayio te sukuul meewa lenkaji orpayian shauria Naud na ilmalimuni lo agilie inkera enkalamu tina lolosho nibalie na njera kewuei naaji enkaina nagol sheria. Kiata oshi irmalimuni loigeritoi laa itu eneitu te serkali netii dii ninye loigero te serkali papayiani tenira ormalimui shomo siiyie nchunguza kaan oleng etii iltung'anak loosujita nkera sukuul ake painepu toontulele kwanzia toontulele tapasali eyieu ake duo nira taa akeyie ormalimui. Asiraki Sida FM kulo omon torkerenket le Transmara olontoluo temurua ontulele mbuti enkarna Abraham Tobiko. Sidai FM na Ashe oleng Abraham Tobiko teilo kilikuwa nejo kulie omon nchere tayieu enkikeri kore MCA le ward e Kimintet kuyo le Kijape tialeri kore e kaunti e Narok kore le Sominolo le Ntoika nolasrani lang lolomon. Ipang'wa terishata dukuya olora MCA le ward e Kimintet yioloti enaa kuyo le Kijape aikok naa iloopeny manyisho naluboro olosho tialo namba naipirare siasa neisulaki naa tena rishata nagira airowuaju siasa tenaluboto olosho lontoluo le Transmara. Eimaa naa ole Kijape kulo omon egira naa airorie iloopeny manyisho emurua yioloti enaa olkurruk tiatua ward olkarian tina luboro olosho. Mimincho shida mintae enataasa ng'ole ole Konjila amu merua sinkishu dio otaasa ole Konjila otaasa naa ore toole Konjila oshi tenanu naa ketiu enaa enkiyeuai kegol kiwalikino eji nepurrori ake orpayian mayiolo aitayu nkuapi ore apa Jumatatu nasujita enkae naatiaka peyie aanyu te Narok ejo pee kipuo airo kumbe anyorriki dii etii looshepita ake oojo peeya naa kaomon intae ajoki emibuakiki ore adi sinche ilarin epoita amu seuri doi naa yiok oosujita keirro doi yiok ilarin metaa ore oltung'ani likibayie naa ilo oisuj timiyiololo dii sinanu tenaa kaitoki abayie tenkae wiki naasuj. Neeku mibuakiki entigirata ake ntae entigirata amu kiro neemairoro pee mikimpang'ipang' amu ore dii ele osho nerikore kiyieu ake nemapikan tormoitanik amu ormaasai sininche ore amu etii iltung'anak oodou tenkare Narok aajo nikitejo irmaasai naa kakira dii yiok Kisii atejo sinanu anaa nanu aijibu oltung'ani aitobiraki atejo sinanu ara ormaasani nara orpayian lena kop eikiro kake ore nalende kindipa taa dii irkulikae orikan naa nanu apa atasioka ajo. Tomono naa dukuya ole Kijape awut naa ilomon loimaka det olora orbungei le Narok emoikwape moitalelo le Kenta tialo namba naipirare irpolosien ejo naa nchere meishaa neimaki siasani imbaa naipirare irpolosien nisulaki naa tena rishata nagira ailepu esong'ouna esiasa. Anyinyi ng'ole pee eimaki ajoji ore orpolosie le liabosi sijui nchepisi keyiolo ninye orpolosie lewuei nemanya tung'uai Enkai peelotu aimaki irpolosie le Narok nye teimaki ninye orpolosie loonchepishi ninye ebaikinore naa ore ninche ntae siasani pooki naa kaomon intae emeimakiki ake osiasai yoyote esiai olchambai itii siasa amu kirriki iltung'anak entapal ina siai amu entae epuo aitudung' enkop nementae iltung'anak lorpolosie keetae iltung'anak le Sape oota national government naa ninche ooyiolo orpolosie loltung'anak naa ninche ooyiolo orpolosie loorr iltung'anak taata ntae loong'ae siasa nikiponu ajoji esiai orpolosie ati bonda nchepisi na nini na shartuka nini aiyeng'ua elojo lekenda. Siraki nabo uni 1.1 Sidai FM temurua olkurruk tiatua ward olkarian kaaji le Somin ololen Ntoika. Ashe oleng Lesomin teilo kilikuwa nejo irkulie omon nchere ore tena rishata natinyikua engelare kitok tiatua ele osho negira enkumoki olarikok aibalie enkidimata enye toolorikan oopaasha tiatua kaunti e Narok. Ore tolorika loontomonok neibalie Jane Ambaso enkidimata enye tialo erikore eilo orika. Ore oltung'ani ojing' erikore nemeeta olosira enkomom noore amu atupukua nemeekure ebaiki nashuko enduata airishunye elukunya amu etejo apa ledukuya menyaanyuk siligi apala neeta omonisho oshi Nkai amu ore apa bulu naa tenenya intaleng'o naa ore iltung'anak oonarikino nepiki intaleng'o naa lemeeta ntiwet naa ore oltung'ani onarikino neretoki orpayian loontaleng'o aibung' olturumet naa orpayian lemeeta nkokon naa ore enkitok naitupukuo enkerai nabarni naa enipitodor inkulie naa nana taata nanarikino ntaleng'o kaunti Enkare Narok erikore olorika loontomonok naa mpapa kulo kitoyim nene entito nitoikiti ate nitoutuo eton igolugolu enchooki nkamulak nijojo toolchireni lai mene amu eton ebaiki nijojo naa entejo sere paadung'u enkamulak nyolpurkel. Ore orpirangashi ore kuna naalasangai nanu oshi najito entoiwuoki enkerai naatii iloudo nimincho shake enkerai yook inkipa Jane Ambaso. Sidai FM na Ejo irkulie omon nchere meetae olarikoni laibung'a enkaina ajo ninye egeluni tena rishata tiatua orkioma le Azimio amu eikumok iloota nduat enye terikore lomon lelo lorbungei Moitalelo le Kenda inyaaka sii aut orgavanai Ole Tunai tialak imbaa naipirta erikore.
Ngarasinda engara hiya na kuye. Tutana najo binjo shukura. Amugari do ya kibu ya taka ja shoma endorse ndani. Itwa endorse la kato ngani. Itwa endorse pasana to yemiji to ngola endorse. Kasi mangango la kontela. Ayina yige la tunai. Meta ngoni itwa lo tamata na dimishir tarmata. Kanyo chikinda sa losho. Ara tunai kanyo chikinda sa losho lama. Anyo bendan meni to kitingenye. Anyo bendan meni malienye. Anyo pe ara kiyo glory. Ayana najo la tunai yento kinapo. Kite jongole ki yakura. Tongo ito imo. Teta mata atan losho lama. Temata ganyo lelo shalama amu mege bolu nige akwelle won tomono nige rangeni nige to ishode ikipa lo to akiyo mekrato ayo na jogi tayo lajo pro lori galike lestene mitun ora kete na rishara neto talo benye murwe melelo serikali ya kaunti Narok ejotore maendeleo na yaka nje serikali ina kaunti na rikitor gavana yoleto nai na enkuruna hamwanka jake na ramatie kiltungana ko ibunga moyane corona eteshera kete na luboto oloshon Edi ajola na yegera edi wala giro kito leo giro kito osinara nako yendi ajola na yegera jona no arala ma engikono lo tolo masai amegera serious na wala la nai ake por wala pleka una polo yendo ni mabali kine no na koria pleka nino si nafasi na ishanga yengo nino ngalo masai yembi ni ngalo masai yake nye wala 120 billion na ngola na ili ngono leko biko yembi ni yole neti wala la ni medle ni boro le nganda na kito shemera boro le tunai gawo Esia ini ya sana ngopi ato lagi katai, elok mana wajib marah dalam kerja rumah saya. Luar nana nusikro nyere, nyere nyisok, miara nana nafasi, kita mereka yelo lele. Nani nyentuh kena dua aja koran neagi yu, kalau lulung. Pagala aja lagu lagu abi, aman am milioni na konto model. Nyonya bete ya milioni sih malah cete sibidari deh. Dia yang kaya elone aku kalau suni na abisana. Anaja sibidari. Koran kita inyam, jelori kan kan setes na Pagal moro chuma motile wen mentege be aru biani anda idoro nena bita milioni medioni ya maisho kloto mana koroko no pokui amani yote dati mitado Erota silelo para ko korbonke giti no le konjela jomede mayo erikore nyashu mede mwerikore amweti ankaraba na imenen kuluboni ormasai na ninyapa woti erikore Oro be yankop transmera na ili ni mungu na mero ndo leso yada la jayu yoldasa yo shego lo sek na ba shari ya la rusha na yango wana nda isiai ajo na sina vila itere ajamba lole morumbi ne jage konaki elo dasa da rusha na yage yolo ya ajo la baiti no ngenya be ilabo ashomoke Sidai FM na Ejor Kuli Oolomon njere kilikwana Justin Muturi olarero ni lebunge lo sholtunganak pokin pejegelu larikoko pikin baulo penye nkop dukuya na ilarikoko idima ya gwenki bele Kenya rasa poktiatu lo shule Kenya ite kuma kumbeana rasa sirkali nina turusu ite wena tite na lishata kakore ropare na ninye loket na laikinotikita ikatukul ite jomba na ijo nena naisha kinoni wangikite sirkali na jingeri kore tengelare kitok na tidukuya orepito le kiriongi na olasrani langlo lo monte kaunti ya Kajiado. Ibali olairoroni le bungo olosho Justin Muturi na olakesha lolori kale rais lolosho Torkio Male DP umoja na haki nchere isabuke ropare tolosho le Kenya ishakeno ye nchere kirasa serikali ya Kibaki wene Uhuru Kenyatta isiai kake isabuke ropare ni sulagire nchere barabara ndio kulia maendeleo netoponejo kore loishori kandarasi na measi isiai sidainisha nitamei hii ilikuliwa hii si nimeona pahali tayari iko pahali imeanza kukua repair hapa imetengenezwa juzi that is the evidence. Sasa zingine shiko huyo injinia mwenye alikuwa amesimamia hiyo inatakiwa kuchukuliwa apelekwe pale Uhuru Park firing squad itwe hiyo maneno hizo na uende uchukue ile iko kwa account yake kwa sababu ni mali ya umma. Etopana ejo ore loishori esiai neas esiai enena narikino kake pemea kulaiko shuak nisha nepik mbaya olosho dukuya wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara. Wacha kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza. Hiyo lami kiweko hapo haitawekwa ile kiasi inatakiwa kwa sababu contractor anaambiwa punguza kidogo kwa sababu ile jiko juu lazima ulete. These are the things we must do away with. Shombuye Nkorroki Oolomon azimio la umoja nemero bosinya. Watu wakisema ati usijui ingie mrengo hii pande zote ni chafu. Nionyeshe
ni nani ambaye ana kashfa. We really must do a break with these common names. And Amuturi-led government, report ya Auditor General, ukiona imetoka, ukiona mwenzako akinyolewa, anza kupitia chako kichwa maji, it cannot be business as usual. Akashelo lori kale bunge Olontoluo le Kajiado Moses Ole Parantine. Arige dikelo lona jam, dikelo la yoko yeni roshelesha mwisho wenye, yeu la yoko ore ungari sidan, embelegenyara. Teni mbelegenyanya, endo ni mbelegenyana ya ngopu ngalo na baye. Asiraki Sida FM te kaundi orke Juado te jukna Peter Ole Kirionki. Asholeng Peter telo kile kwene nitabe kilo monto Nkorroki le Saa Tomon Kiyaki ipina bauni point imet Sida FM tolubona bashana rock ipina bauni point yongwan torgerengile Transmara ndomoni salo 0 kaunti Samburu iro mengireshine Sida FM tenkoro ya online www.sidafm.co.ke asholeng lungana po kinengore chakulo monte nkoro ya Facebook live osono Dennis Dalmas Vandes Gisoy Elijah Kyok watching live Olengirongo Anderson Darius Daudi Monke watching live Tenebo John Saitoti watching live asholeng tangaraki na orkulega ketungana kumok waingore tateno ito ye Facebook live Vivian Lesere San Kariankei watching live asholeng itumore Stanley Ole Santeto idero Saa Tomon Bente bakenjokulo monorkulega kumok aji Vivian Kanoi Tiangkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Oolomon te Sida FM